Umat Hindu percaya yening dewasa kalegotongan lan semut sedulur tusing kedadiang nanem utawi ngaben. Yening kelaksanang kone lakar dadi pemali lan mencanin. Napi mawinan kene undokne. Semut sedulur lan kalegotongan tuah wilangan Sabtuwara lan Pancewara. Soang-soang ngelah urip pedidi. Yening wilangan Sabtuwara lan Pancewara ane menjumlah 13 mererot telung wai keadanin semut sedulur. Yening menjumlah 14 keadanin kalegotongan. Makeda dua dewasane ento tusing luwung anggon ngelaksanang upacara agama Hindu Bali, utamane upacara ngaben lan atiwe-tiwe. Yen ento kelanggar, kone lakar ngemasin, tusing pegat-pegat ada anak mati ditungusi ento. Ini kedasarin bahan teges kata ulima kedua istilah ento, semut sedulur keartian cara semut ane mejalan mererot. Yening upacara pitriyatnya kelaksanang, ritat kala dewasa semut sedulur kepercaya lakar terus ada anak mati utawi anak nanem layon kesetre tusing pegat-pegat. Kita masih dewasa kala gotongan. Dewasane ni biasane nibe sukre kliwon sane secara umanis lan redite pahing. Kalegotongan artene kramane repot negen layon kesetre. Nanging ento enu dadi publik bagan krama Hindune ulian ada ane orang tusing masuk akal. Alasane pertemuan Pancewara lan Sabtuwara ane mejumlah 13 lan 14 mererot telung wai tusing dadi angke keramat uli kepercayaan agama Hindu. Yening ketoleh makna uling mekededa dua istilah ento semut sedulur lan kalegotongan tusing mearti jelek. Ane ketegen utawi kegotong mearti bendani ento mulia utawi meharga ketimbang keeret utawi kejejek. Kita masih semut sesai keanggon simbol kebersamaan, kewanenan lan kekuatan. Yening sedulur ngelah arti menyama. Larangan tusing dading laksanang upacara pitriyatnya ritat kala dewasa semut sedulur lan kalegotongan ulian mekeda dua istilah ento sube kadong mekonotasi jelek. Di sastra agamane madan kitab Sruti tusing ada larangan dewasa-dewasa ane nembang nanem utawi ngaben. Nah, unduki ini patut blik bagin utamane aning orang lakar ada sengkala yening ngelanggar dewasane ento.